me frɛ wa enye bɔne una mabɔntena ana akɔya osuma no akɔya osuma no ompe bibi ma ne nye ana wode na mbasa o so bibu se wa ni hu dia wo ye ene wa anya adwuma unidi ba ma so de utira nya uni na ma na kofa oba bi na na akwanyem e wo so hwe akora ne maame no na mabra ba ye basa na munam ye busa se de na ba ye so so na gina ko school ya bo so wo ko uti ni mo aw ko so afita wo se ngam ti se de pa na ba ye ene obi esu ahokira ba na so so ye adwuma na ayiro wo ye adwuma din ye na wo sie bibia enu mu na adidie ene wala si so ene TV so nyina amate se yi president bi Ibrahim Mama akota private jet foforo enso ahokira wo wan krofu osu na so hwe elu prekase ete se wakoto onu ko abotom sika wakoto private jet enu tira wo so ye adwuma na sie sika na da cho so timi a live a good life ene ze na play na wakoto no obetina mo eze banchi abato nti wo so be ye banchi fuo wo mu no de menki afa ase na si faago na ade say o de mi da mi buso asema na de o kan asema o kan won say play ye banchi wo mu da won play ye de banchi egum ne ye de ne namda so ene ara ma me ka cho say adwen na anya adwuma ni padua na bre on person obetefo no sabi ma adwen ni mu na ho emu sa gimi question obusa me de be ma wo so akota private jet means one na betra na adiem na ebusa say ene obetena mu a obeye afo mu so abu afu na nkade na obeye wo o pesa ade no kra do o pesa ade no badawroma Ibrahim Mama wa won kan kono ko busa na say dia na private jet no obeye wo meni anu ye bi ama wa na fa na go busa o fa menuma o si me hwini ma o besi ma so na de ke we ba de ame ko say ya kasa su adwuma pa no apa bibi dia hye wo na wa ankwase asema wo busa mi dan kra na wo ko no ba fa he no oba fa me dodom no asi bibinim wuti si me yam se kima kwa me bere buom ehwo no wote wo da fo abra bodi agoro wa gimi die ya ba so ma sa